today we are making lamb ragu and pasta and also a flourless cake, which I'm very interested in tasting and everything. So it was a intriguing process, having the theory of behind the feedlots and occasionally cooking in the kitchen. Now I could see the more professional side of how things were done. It was a great learning experience, taught me very much of the detail that is put into the whole process, coming from feedlot to fork, I guess, farm to fork. Voor mij was het definitief die bestuur en die inentings en daai goedjies van die diere gewees om seker te maak hulle groei reg en ons kry uit wat ons wil hê op die einde van die dag. En dan definitief dis baie interessant om ook te sien wat ons dan nou op die einde van die dag met die produk doen. Soos ons maak ons eie pasta vandag wat baie interessant is. It was honestly just interesting to see how beyond the farm we go, because like honestly with our involvement, once we've loaded the sheep in the truck, we're done with that. So it's very interesting to now like go see the other side of things and see how the chefs, because they are chefs, how the chefs deal with it, how different, because I've been the little spy around, so I've been looking at other teams, so it's very interesting to see like how also it's the same thing, but it also can result in very vast, different type of things. So it's very like interesting and eye-opening to just see how one simple product that we just see as a carcass can go beyond that and be like a result of several beautiful, tasty things. Ja, nee, het was vir my was 'n baie groot leerskool gewees. So is moeilik om dit nou net vinnig op te som, maar bloot vir die feit dat hoe meer in detail jy gaan en al daai klein foutjies reg te maak, nogals op die einde van die dag 'n groter verskil maak as wat mens kan dink. In terme van die hele voermengproses om dit so geleidelik en so homogeneous soos wat hulle dit noem in Engels te maak as moontlik en ja, man, die skape die mees gebalanseerde dieet te gee met die hoogste en beste kwaliteit. Hoe ouer die skaap word, hoe meer onderliggende vet sit hy op en ja, dit is maar op die einde van die dag wat die meeste bydra tot die hoeveelheid vet wat die skaap gaan hê. Die vetkwaliteit kan ook afhang deur wat jy vir hom voer. Maar soos ons in vandag se tyd sien, is die consumer hou meer van die A2 tot A3 graad vetgradering, wat 'n baie leaner stukkie skaap is, met 'n dunner stuk subcutaneous vet. Dit veroorsaak dan dat hy mooi verpak lyk en dat jy geld kry en jy koop nie net vet nie, jy kry geld vir vleisvisies ook. Maar die probleem dan met dit gaan dan ook gepaard met hoe leaner jou stuk vleis raak, hoe hy kan dan ook bietjie droër raak en hy kan dan ook bietjie van sy taaiheid kan dan ook bietjie meer wees, maar omdat dit 'n jong skaap is in hierdie geval gaan hy dan ook tender wees. So ek dink ons partykeer bietjie 'n wanpersepsie tussen hoeveelheid vet en dan ook ander kwaliteit faktore wat dan soos tenderness en juiciness bydra.
around the feedlot was discipline. Honestly, I hate waking up. Not to be proud of it, usually I used to skip my 7:30 classes, but now having to wake up every day and go to the feedlot at 6 a.m. was really something because I knew I had to wake up or the sheep will not eat. So I learned a lot of discipline from that, and it also taught me like my observation skills and everything, because I knew that every morning I had to get in, walk around the pen to check if all the sheep are okay, if the dung is not too wet and everything like that. So discipline and observation skills, truly a lot. And it also taught me that I'm really not a morning person. Om 'n kontroversiële topic te noem is iets soos die gebruik van hormonale inspuitings om die groei te verbeter. Waar dit help definitief vir die boere om hulle mark te bereik, en dan help dit ook met die finansies aan hulle kant, en ons maak ook dan seker dat daai hormone uit die stelsel uit is voordat dit natuurlik op die rakke kom. So ek dink dis 'n belangrike onderwerp om meer inligting aan die verbruikers te kan verskaf, sodat hulle verstaan hoe dit werk en hoe dit dan op die einde van die dag op die rakke kom.